thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai ka buk chewa du sakna samber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuan signature boin kan boi le hrito ti thu pui manga pushia da changte thu post ngai nom le beng war thak zet mai hi kan ngai thla ho le don ani ole tuna ilo ngai thlang CP ram tlem te 5 acres emoni lek nei tu mi pali tele leng pui ram acres za som emni le khom tu shal tu tur puming te te land owners tele mizoram ayo ho tu te ni som ni pali thakwa sang ni som pakwa anin mu khom na zoram thanga hi CP ra upa zoram thanga ani emo kan XCM heti laya CM ni mek signature ani le ni lo chu a chiang thei ta thung mai do ne heti hun lai hian kan chang te pa kan pa zoram thanga mizoram CM ni mek chu DC additional DC kala aizol ti bor hian land owner angin ako kaltura ka ngai lova kan XCM hian afa pachuan vole kongtin renga ayo thin tu ber khange ni don midang tu emo kan CM in arin tok deu ayo turin akal tirani mel zok tekatia engpo ni se who was who ti chu achiang chhozel dona diktak chuan CBI la nuk dok lowemo nulu ma po hian Henry Alice ti vel hi chu Mizoram mi puin kan thoi tura kei kada mia tin heta hian kan CM zoram thanga nge CP rupa zoram thanga zok ti chu phone number 9436143859 nei tu atangin achut le theidona thil di khredu CBI po ko lulama in chaumek ruling le opposition parties kan neya kei chu kazam thot lo tin keini thian dun ve thung puming te karo ming liana Vivacon signature in general special power of attorney signature le Helen owners meeting puming te signature te hichu ani nang chia ani bera ama puming te po aphat karing lo bur kei ber phe hichuan makdeu over deu takin ka signature ka pom thapa chulam hoizong chuan kadak zuwa to nge atinui vur mai tin puming te phone number po hi a number ka hanseta ka call ka save le ka biak na WhatsApp na thin number che ani boka keini thian dun chu signature lama chuan kan buai talawa kan phabok lowa kan chianga confirm signature ani ti na ole kan soivelok du chu pushia ta hian zoram thanga inti hi CP ra upa zoram thanga ani emo nilawemo ke chuan kan XCM pu zoram thanga hi chuan ayo in afa pachuan vor mingin mo CP ram hi ada ani lo poin kongtin renga amirin zong tak mingin ada aring zok ni inalanga chu he minglis pangazinga atu emo ber po hi alo ni theya engpo ni se tunge chupa chu tile Henry Ali sa chuang ho hi chu zoram mi puite hian kan la thau don ani tin phone number 9436143859 nei tu hi tunge ani te reng ti te po cyber crime lama tang point ani theye chui chu a har sa om lo mange atina ang tluka ka ngaya kamolang angin ka hriat thiam ve theina zona tangin kan thual non thuak ani e signature ngora atile ta in ngai khale tiang signature ngora po kan CM zoram thanga signature in general le hemini ni somni pali thakwa sang ni som pakwa land owner so le kala additional DC meeting zoram thanga contact number 9436143859 signature po hi an in ang chiang ti ve mai tur chu ani hile pushia ta hian an ang chia chu ati bik chuang lo na in an fa han in ang chiang em ti ve mai tur chu ni hi ati nang tlukani eng po ni se Mizo Christian Indian Tribal 10 ram kan nei chun Mizoram le nam en kol tur hi chuan sumdong politician ang chi ni lo missionary politician ang chi chau ronin borti ve to teu pathian le kan Mizoram tan ti chunga dankal bura len list ngei tur kha outright purchase zonga lo boi pui ngat tu te efipal ti ho tu te hi chuan KRU inti ha photo om je chu rilru inti ha photo atina ani list ang chuan lap nai outright purchase chuan lap bahut he borok hian Mizo Christian tribal ni minti zak le thin nge ni
Assam State Sarkar Noya Mizo District Khat Ang Leka Omte Hi Kan Phak Tok Lek Ani Himole Nge ni Central Sarkar Monitor Reng na Noya Mizoram Union Territory Kan in downgrade le Rimai Zok Don Emni Ma ni ram le nam da number 1 na mangai kan tum tak ma chu ti in atiani pusia te hi alungai le mai ole karil ruwa lo lang dai chu pusia te hian kong tin renga kan ram hi alo fa han da number 1 tak em ti hi nia hei hi ama do tu te chuan MP be sei MLA be sei turan nga ya khen khat pe chuan an lo thi kro reng to mai thebok kan ril rungai to na kan kalibar hi aniam ngoi hian ka thin ti tak taka chuan pusia ta hian mi pangai eng mangai tu lo poin a pension lo hi adu tok lutuk a fa te po an puitling to bok ma se kan ram hi aveya thudik puanga au chuak lo theilovin awm zo kani hi hetiang mi kan ramin kan nei hi kan van nei zia kan ngai tu nga yem hei party sum dong hoin kan ram hi a ho ringot poin an ho tir theya ma se chuta chuan hlok na om lo chu wangin outright purchase in ram hi ral maka a hlok na tel turin ni som ni pali thakwa sang ni som pakwa khan an ming an lo sign to ani hi chu tu te po lo ni sila enga tinge ma ni ram nam dang mi te ne na kum khwa a an nei hlen theina tura shala ming lo sign tu te hi heng mi te hi lom ngei om chu India ramin ma kan son em ma se he ma son na lo kala hi kan ramaro lo rel to tu te hian an zo thot lo chu ani ber hi chu wangin kan pai thatwa ZPM sarkar vedek deka kumni or a sarkar chung hian mol phona zong me bel phet an tum chu ani himo ole eng poni se ngai thachun zom zel photang o hausak thur du chuan sum don nalama kalmai tur politician le sarkar na thok chuan hausak thur tum velo ngam tur chutianga hausak na tur eizon na line animal silo khilama chom chho theilo khovel thil tlereu in le lo khovel ro thil te po boipui dan tok ithiam molang u jehowa zire tizel thowang o ole adot le tan chuan CBI General Consent ti danglam chhan kha ti thupui manga pulal nun moya pachuaw advocate thuziak ngai nom le bengwal thak zet maya hi kan ngai thla ho le donani ole tuna ilo ngai thlang ZPM Ministry adin chantir det ni somni pariat thlasom pani sang ni somni pathum khan CBI nena General Consent apea ma se Criminal Amendment Act dan thara pathum alopian taka chuan CBI Director chuan State le UT Chief Secretary tin te chu July ni khat sang ni somni pali mangeya notification chuaturin direction alopea notification chuadan turpo a format nen alo thon tel ngal thlap ani ti chuan CBI Director le khang chuan Mizoram Sarkar chuan det ni somni pasari tharuk sang ni somni pali khan notification chu a chua thar le ta ani CBI nena General Consent apek na chu herdanglam hretin State Sarkar na tokte chuyan ngai chuan consent pek angai thu a chua ta ani hei hi CBI Director letter format anga chua ani heti lai hian Mizoram State a Central Sarkar na tokte chui tura General Consent apekero adanglam lowa ading chang reng thung ole kan soi vele lokange he thu hi kalo hre ve haulo maya amol thei ha khop maya hei CBI General Consent ti danglam chana hi ZPM Sarkar ti danglam alo ni reng hleinem Criminal Amendment Act dan thar pathum alo pian ta ka wangin State le UT Chief Secretary tin tenena notification chuaturin CBI Directorin direction alo pek wangzok alo ni reng mai hetiang ani si chuan mak deuh mai om le ta MLA me uni thei chuan Central lamatanga CBI Director thu chuate hi chu an hreve om sia engtin nge ZPM in General Consent an sud le ti zonga mi pui rilru an ti chi ai thei jok ti hi zonalian tak atlingin ke ria pulal nun moe pachu advocate hian dot asoilo to pangle CBI nena General Consent pek dan ti danglam tu chu CBI Director ania achan chu
Criminal Amendment Act dan thar pathum apian wangani tipo chiang takin aron soya chu mi puiten ise thar thewang u ZPM in an suit lola ti du tra tu te hian ZPM hi an hongoi ngoi ti a hriat theya enge an huat ngot na chhan kut na thok tu te mangaya an theina zong an sen ta ka wang hian em ni chu wangin ZPM suit ani lawa central suit ani e tin ol sam zong in soita ila a thamai ome ole ilo ngai thak chun zomang central sarkar thu Mizoram sarkarin an hial kal thei ringot lo atia Article 371G kan chang choi hlur la hian central sarkar thu chuak tam takhi kan lo nial kal thei ngot lowa criminal law chungchang a phei chuan IPC te CRPC te Evidence Act te hi kan lo implement nga langai Assembly House a adopt chi ani ve ringot lowa lo nial thei ngot ani lo chu wangin heng dan thak na criminal law thar pathum te kai hnoya CBI Director in notification chuathar tura letter alo thon chuakha Mizoram sarkar hian anial theilo wangin CBI General Consent kha her danglamin CBI Director in format alo thon dungzuin notification thar kha achuata ani ole ti khana chiang view zela heti chungpo ZPM in General Consent asut le lolati tral kanom hi chu a boi thak thin te tirau centralina thuan ron chu hi Article 371G lo nei ringot maila kan dangot theilowa tin hausa adopt ringot theipo ani lawani atiani ngai thak chunjom zelang India dan pui hi thlirila atia English ani wangin pronunciation kalam sul palmai theya in mi hriat thiamna kangen masa e ilo ngai thang under the constitutional scheme as per Article 256 of the Constitution the executive power of every state is required to be exercised as to ensure compliance with the laws made by the parliament and any existing laws which apply in that state. Article 257 of the Constitution provides that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union. Article Zanhi Somga Parukle Zanhi Somga Pasari of Indian Constitution Hanthlir Hian Central Sarkar thu chuaki state hian kan lo nial thei ngot lo ti alang chiang viau MNF le Congress ten CBI Director Direction kha Mizoram Sarkar hian anial ngam lo tia an beila hian Indian Constitution Article Zanhi Somga Parukle Zanhi Somga Pasari hi an lo zir chiang lo deu ani ole khamichin zong khania Hriata changte le pulan nun moi pacho advocate chunga thinlung takin lom thu ka soi tak meu ani ole MNF le Congress hian ZPM sarkar hi thil omang deu ma se hanbel chiana do thu mai rin tlak tak mang siwa be hi an hrat tama ma abikin MNF anzual kai hle CBI General Consent pek chungchang po state sarkarin ati danglam emo anial thei mi lo danin akhan nan tlata chu wangin ZPM sarkar thu ni lawin central sarkar thu pe kang zokin consent hi ati danglam ta zokani suit ti lai phei hi chu ZPM sarkar mo pu lawin central sarkar zokin suta ati danglam ti hi achiang na roe ole kati zongkha tuntu matana kan ti thei chu lo ni le mai ta sila clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te milo talan sak theu turin in khongai na karon ngen ani like comment le share te tin mila subscribe lo poi milo subscribe theu turin in tran puina karon ngen tak meu ani e